umukinnyi ukomeye wo muri Portugal Cristiano Ronaldo yahawe isaha idasanzwe ifite agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari mu rwego rwo gukorana n'abashushanya ibintu byiza Jacob Siwo. Aya ngaya mu mafaranga y'u Rwanda ararenga miliyari na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari isaha ihenze. Ni isaha yasohotse mu gishushanyo cya CR7 gifite agaciro ka 130 by'amadolari. Byose hamwe n'ibigize bikaba bihagaze miliyoni 300 z'amadolari. Ni isaha ihenze kandi baba bayimuhaye kugira ngo abamamarize cyangwa se bamushyire mu bishushanyo byabo bashushanya. Urumva ko iri umusitari uba uri umuntu ukomeye cyane. Uyu nkubwira niwe muntu ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram, niwe muntu ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Facebook. Kandi nimba ushaka kumenya muri amwe mu mateka y'umugabo uze kureba muri comment ndasigamo link. Mfite ibyegeranyo byinshi bivuga kuri Ronaldo, cyangwa nimba udashoboye kujya kureba muri comment kanda kuri iyo channel ya Jean Paul TV Show manuke muri video urabona muri amwe mu mateka y'uyu mugabo Cristiano Ronaldo, icyamamare ku isi. Kandi uzo ukanda subscribe ukandi kuri nzogera tujye tubana buri munsi, ntukajye dudakanze like comment izanya bari ingenzi. Iyi ni Jean Paul TV Show, bye bye, ndabakunda cyane.